ilokhuzana chapter 12 ngifunda nje la ilokhuzana amavesi la kalokhuzana uJesu kwayisa abafundi bakhe Matthew 10:26 kwathi sezibuthene izigidi zabantu baze benyathelana waqala ukukhuluma ikakhulu kubafundi bakhe ethi xwayani imvubelo yabaFarisi engokuzenzisa akukho okusitshekelweyo okungayi kwambulwa nokufihliweyo okungayi kwaziwa ngakho ke konke enikhuluma ebumnyameni buyakuzwiwa ekukhanyeni nalokho enikukhuluma endlebeni emakamelweni buyakumenyezelwa phezu kwezindlu. Yes. uJesu lapho. Ngithanda lapho elokhuzaneni ithi lapha nakuvesi 11 naphothi kepha nxa beniqhubela emasinagogini nakubabusi nakuzo iziphathimandla ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthini nokuba niyakukhulumani ngokuba umoya ongcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume. Sesimangalelwa sibeziqhubile emasinagogini wafika singabi nalivalo ukuthi sawuphendula sithini. Umoya ongcwele uzosinika ngaleso sikhathi leso impendulo zokuthi siphendule. Amen. Kodwa lapha kanye eqaleni la kubeka khona ukuthi akukho okungayi kwambulwa. So kufika izikhathi zokuthi kwambulwe konke okusithekile okwenziwa ngasese okhulunywa ngasese bebodwa bedudana ngamazulu behleka benza yonke into kuyoze kuvele ubala nasizwe sonke bedlala ngesizwe sonke kuyovela kwesase South Africa. And nale umnyakazo bowenziwe la abantu baloko beshanela enaseyitoro nakuphi uyabona sengiyacabanga lo ngiyazifuna ukuthi yini ku-empty kangaka esibhedlela. Mase yabo ukuthi yila abantu bokuhamba akade begcwele esibhedlela begula ngoba basuke endaweni zabo bezala country up esibhedlela eSouth Africa kuyangenwa nje esibhedlela akufani namakhantri ukuthi ufanele uzibe nemali engaka before doctor thina siyakhokha thina masingena kuma-country abo bona bangenela yonke imithi siyashodelwa yibo bagcwele niyabulawa nje nina ngoba mawushodelwa umuthi kusho ukuthi wena ayifa bathi human rights ke le nalo mama lo nomagugu Simelane uya expose ukuthi uyo oxoshise uJacinta Ngobese eku-radio because uJacinta lo osebenza kuvuma FM or akade belwisa lento le yabantu bokuhamba we-march and march. So na be-KZN nala eGoli. So lo mama lo khohlakele so umxoshisile ku-radio ngoba ehola leyo mpi yokulwela abantu base-South Africa. Umxoshisele for lokho. Siyazi ukuthi umxoshisele khona lokho. So yizo zonke lezi zinto lezo abazenza nekhombisa ukuthi bacontrola imedia ikhohlakali ukuthi thina abazali bethu nathi uqofa sishodelwe i-medication ngoba nako kuthiwa i-human rights ukushare into esingenayo nabantu bezizwe thina esihluphekayo bona bahamba ama-private hospital ngaleso sikhathi. So mangabe banothando olungako abashare ama-private hospital nezifiki zabo ngoba zisemezela bona nabelungu babo bathi vele ufanele
amxosha ngithi unengane neZimbabwe ngithi Oh. omunye uthi kuwukuthi vele unenswebu yaseZimbabwe ngithi Ubhala la ku Facebook. ku Facebook ngithi ekuwukuthi vele uzothola ukuthi lamaZimbabwe afika eqaleni lo before 1994 ngoba sivukelwa abantu esasitsho ukuthi siyama South African sonke asebezazi ukuthi bona ba abantu abakhama ko Zimbabwe, Mozambique nanani esabalekelela ukuthi bangene ezweni lakithi namhlanje sivukelwa yibo ecanga sifike share namazwe abo yonke into yethu so lokho ke kubizwa ngeinvasion so mase injalo ke sekuyi-invader into ke ekahlehle ngokwesizwe kufuze ngabe siyayilwa in the physical in terms of declaration of a war manje le democracy yabo yes hayi ungakhuluma mama lapha la kwaZulu bemhlaba lolo namagugu athi ibhedlela sodi ngemithi bathi nje uyaya yini kuleso sibhedlela ngoba siyafika sijike kungenamithi wathi usazokungenela ayobona ukuthi imithi ishoda kanjani I'm sure uyothola ukuthi akunamithi ivela yiko ya leZimbabwe emzini futhi bamtshela unengane yakho eZimbabwe yonke lemithi le yase South Africa udiza ngayo lapho elikusane emzini wakho akahambe emzini la South Africa bahambe baye lapho kulawa madoda abo nemindeni yabo hayi ukuthi bazolawula icountry yethu for amadoda abo awayefiki ayothola ingane nemuntu owangaphandle ofikayo akanangane la yibo bagcwele kulela parliament le yibo vele ugcola kusho ukuthi mina lo Ramaphosa lo wabo iforeigner kwayena usho ukuthi wabakhetha ngoba bayazana kwasemandulo thina sasilokhu singababoni bona banamakomiti umangale esinangane kunekomiti lezanu PF ngithi hayibo so bona kade bazana thina silokhu senziwa ithutha la sithi amaZulu sithi ama-Black South African kanti abantu bona bayazazi ukuthi abantu bokuhamba abekho grateful ungathi umuntu ekungenise kwi-country yakho ekwenzele isihe bese sofuna ingalo yonke yini yona le sofuna ukuthi sizokondla umndeni wakini wonke silethe i-country yakho yonke the whole Malawi, Mozambique, Zimbabwe must come here sokufika no Somalia, Bangladesh, Pakistan nabelungu ngapha bo Nicole Fritz uyafika uqhamuka eEurope mayiqeda ula e-country yethu yini hayi siphetha ama-president isifiki u-vice president isifiki akho sibusiso kuleyo nto le Deuteronomy 28 uclear ukuthi siqalekiswe leyo nto ngeke ngizocelebrate mina kuloku ngiphathwa yifiki whether yifiki zabelungu noma yifiki zabantu abamnyama mawuphethwe isifiki akho sibusiso lapho mama uyasho ukuthi nje uma umuntu ephethile ukuzana abantu bangathokozi makuphethe umuntu o-right into oyayikhulu ukuthi umuntu o-right abantu ezweni bazothokoza kodwa bakhatha umuntu omubi inhlupheko nayo into ikhona esweni lisho njalo iBhayibheli lisho njalo so maye ngabe bezibona beyabantu aba-right pho indaba sihlupheka o-right ngakuphi abantu behlupheka even nabo labo lo mabezibona ukuthi bona bangcwele kakhulu ngoba naku bane 4% poverty mangabe bekhethwe uNkulunkulu ukuthi babe yi-leadership as the white race umuphi uNkulunkulu ozobusisa bona kuphela as a leadership abantu bahlupheke ababaholayo ndoda India noma iCalcutta la wasedeben mina bayangiconfuse bathi ngcono sithi iCalcutta akazishongo ukuthi umfundisi banela WhatsApp